o le Lauga i le sofu malu le tuusamā e alo marenga ia. Amen. O le matua ia o venai tusi lesa petau i matu. Ale mo moa fe kusuma leima. Ka na fuito e ale me kusiku tuna e kusuma tasu. O ai e a oi. Who are you? O le sili le ma sanena sili tato. Who are you? It's a question we usually ask. Tele awa le mutano to sili le. Sometimes we ask it when we are very angry with someone. Awan fa le tato se tangata e when sili le. When we sit down and stand and say, "Father, what do I buy over?" I'm saying, "Why you tell him? Why you na to tell him ya?" We may find out some funny man. And before the banner, we put up to Fabenaseba in Sicilia. Oh, you are never asking for this year, you to tell you not. Much that he was one no-nonsense man. He spoke his mind, and he really stepped on people's toes. So I think when they ask him, "Who are you?" it can be interpreted the same way. They were not happy with him. Who are you to talk like this? Who are you to speak like that to us? Why are you? I don't know the time. What will I do? Tak tengah kami kami tau whanau tanga mawhi ai o mata o te tau e o se mai to sa tani. So li ai ma se polo na tale o yo ni tanga fai. O le si tu ai nga tanga to nga fasili fa matato. Ya fa pe o lo mo e fia. O te i mo ofus na. Aba pe fai me si se me mani. You can ask the same question in a different tone. Who are you? Wow. Let me mani o e fai. Who are you? Não fai por onda. Porque nasce na mão se ele está matando todo isso. E o lá te se boa se pessoa minha. É tu mas você está matando as pessoas. Não sei assim, who are you? E ela tenta dizer, are you Jesus or are you someone? Ora, pelo gato Sicilia, não, a tudo se vai, não é Sicilia, Johan. A tamata não é matila bem ao lado do mundo. Também o priests and Levites. O Mafaufau le não meu, a fé ele não sabe o que ele não vai, mas foi tio ele. Where are the Sadducees? Where are the Pharisees? Where are the elders? And all the day. Why? Why what has the priests and the Levites has to do with John? That is what Tama one, you know, all the day. I don't blame Mafaufau. O you ande la tani sakar. Sakar dia oleh fetama. Tamo e fetau le tala fa mai o se peta non tina. O le tamate tau ma foi tu ia arona. Pa no le stala ai tu punga mo e o stala. Ai fa o so le o fa sai ko mai o. E ano ta o so. You know the Bible makes us say things, but not necessarily everything. There are so many gaps in the story. There you have a more. There was the auto white. Now have an ordinary for an officer. Ta you ta to ta. The Mafaufau lo bola na ta na ta fo. Ano po I le vai na le o stau. Ya, apa pela ta ko man la masta. Não está tudo tão facilita.
The facility for wing, we can interpret the facility as a wing and a man, the old one. And the little Osaka, the stone. Or Tamata, let us go in wild land meadows. Leto tussa on ola. But the ola on the Mamalontina. And then one we all for Carmelo for no for the Tofa. I the locals. Yaman. And I ought to Tamata Mai, Tamata Fiola, Tamata Amasala. The town is in the Matos and Fetala. Mama so Tamata. The Tamofa Nasir. And he said that the wine. Then I what to see? One boy. They knew him as John, the son of Zechariah. And I'm over you left city. One boy. Who are you? You're not doing what you should be doing. You're not following in your father's footsteps, your mother's. But I told you, if I have to go, I do more. I don't more. I need to tell you. That's perfect. Yeah. Oil perfecta, sì, veramente un paese è perfetta, sì, abbiamo. Oil è perfetta. Yeah. Oil. And io da. Wow, leo le nama di ba. Ina to teu bia o to le ana. I am the one who cries in the wilderness, prepare the way for the Lord. Wala tayo na tayo mata na wenga Yesu. Alfa alam lili talaga. Tanta le mana fora le tuo e mua Yesu. Alfa alam lili ya. Kita tu terus. Tarai loto tangata wani omo to lunga. Wani val the hills and mountains level. Alam failment na wani mema wa fa le bele fa le tele. Ina feel what they see. Then to fa manino ai ane na ngan. Wale ko na ngan nei no ngan. Talana na fai sa tetang ele luta male se ele ai ta ferma ai tu watu na ola fa na seli por tu fa sa mole e ele na le mola for ele o le wala na ba also good for John, but what about us? Tatu samu ni wafam na bin wafana mai wansia lo mai from Who are you? Who am I? Who are we in relation to the coming of the Messiah? Same question. O tātou o tātou ngā rua mo whakutani I te whio mai o te misi. Ia tofu a tātou matani, tofu a tātou marea o ngā, e mi whao mai ina, a wale whio mai o Yesu. I miso tātou, I o raife ngā mā, I te uno hoi whare, mātua, ta mā, mataio, whi te au, o sui o kausa. Wā tātou ngā ruenga e whai. A wā le whio mai ma lo o mai o kusi. Tā o tātou mō. Tā o, e o te tā. But that is not the question. It's not what is your name. It's part of who you are. Who are you?
tongu wale fisiki. Ina mea tau na fai mare mea te au ngā ai mole whio mai. Ni ona ni e whalau ni ni na, e ata. E tani ana o te iara ni. A se mai na tusi na talo fito wina mai whia kutu mai. Wai o lunga le ngā ngā o ki. Wai wala wina e tā i le talo. Wai o le matai, whama moi le ngā ngā o le tuku. Le hō ni o a e sa makai. A whai o le whai au, e whama moi le ngā ngā o le tua. Ia le nea, na iona a toa mare mei o whai au. E ni whapena ele ni whunene ia ia. Le lei mā tō toa, au mā le whi mai o le au mai le whao tau. Ia au, ma oe, ma le telo na matomane ruru nani a. Ma nei o le, mea whutanga ma le whautu ni whilia. A tātou e kālisia, ma le telo e kālisia, mō le nei mai tau, o a toi lama o se ana. Oe a se te nita i tōnu, i whamana tuino. O le whio mai o te misi. O ania. O le whewhiaua, o le tamā, o le Samoa, o le tēlo i si mōpea se ngāwhi lukua. Tāua mā mea nā. Tāua ho tāmu tūnu natu. Le mea na whawhau, tausima. Whapa mōna whakautua i nei o tānu mā. Nei a tausi a tātou, nei a tātou tutuku mā tā pena. Mo le whio mai o Kristo. E whaso haru tara lea, mai whamanatu le vai tau lea e whio mai te kemis. E se i le asore anu whanau o Iesu. E mo te le karisi o me whame a tātou i le asore na whanau o Iesu. E ona tari sa. E i wasi si aso anu whanau o Iesu. A e se lo min binta i a mao le karisi o. I la tōna whiliwhilia le whanau moe o le nei asu. E tō whātasi ai loto mā ngāmo e o Kirisa. E Mafaufau i le whaotama na sāmu tūne. O le aso lea rai tō mai iso le aso whakaumau. Me o le aso whakanatu o isia tua. E asi tō tātou whia ngā mea. A whai o lai whai e na isi tangata. O tātou o le aso o whātino o whāpito. E māna tū natu mai. I le whaotama na whia le tuare i whio mai o ngā. Tātou fuore i rei po oi oi. Nā sore la o mai. E wha whiona e wha whainga mai. Wha mana tuina. Ia pena o le pāti au thia whio. It's okay. Have a few drinks, that's... But it's to be in line with waiting for the coming of Christ into your lives. Nā re drink from the manea. Ele celebrate so hard. I celebrate the fear of the whakatau. Ia e whakamua le pua. Misiano mea mata i whai. Ia whai o fua. I o tātou mara lama o tātou. Ia ana o whatu ea matanga i tātou tari i no mori mao. E nā o ke miso, tātou ke mara lama atoa i no moni o tātou mori. Only through Christ we understand the totality and the real meaning of our lives. Ia whapenano na mia tātou, au tātou wanga, i le whakamatuina o le soifo mai o ke misi. Ia tū whatasi o tātou roto, tātou wanga i tātou whakau, whia whatasi, ia awale roto mai o le tua o le wanga. Whapenano i eru nā lei, te au ngā mana, mai si kō le whia ai. O le karasia mo le au mōng sā, o ai. E ui ai no o mai, whano no mati ngā, a oi. Oi o nā tani, e te tonu i le ola, ma le ola e whakau mōna whorofuruma. Le au mōng mana i nā whorofuruma. That's who we are. Even in the midst of death and suffering, we remember, we believe, we have faith that we are God's people, that He will never forsake us. Ia mami a tele
se tato whanau so, pāsi